Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayang. Inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15. Aramidam ti amin a kabaulam amang gunod. Iti pananganamong ti Dios. Kas may nga adipan ni Kristo adi mangibain iti trabaho na. Ken husto ti panangisuro na iti mensahe ti kinapudno. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay nasapay la kumaanak ko. Taag swerte ka di ta aplayam at trabahom di ta kapitulyo. Ikararag mo nanang amakastra ka. Awan lat amukon. Adda manon day ta kontrabida. Sika ama nagbabain, alaan da di ta kapitulyo. Apay kumaasaan amaala ni ading mo. Kat degree holder mag... Inak man laangan nanang. Nagnegan tumot ni Manong. Ibagbagak lang tirik nak. Amok asaan ka amaawat ijay. Sayang lang day ta kagat-gatang abado. O anya, mapantagap lang. Wan Ni, apay akaslawan mo ti awit mo. Kasapulan pa'y ayaday ta. Di application mo ngay, kandag iti credentials mo. Sigurado nga addan agur-uray a posisyon ko. Anya? Nalipatam ka din nga adda angkel ko iti kapitulyo? Wan, amok Ni uncle mo ti head ti may nga opisina iti kapitolyo. Correct. Narabian ka mo't. Nakipilak pa'y ngamin, nanang. Nagadudag iti padak nga agap-apply. Nay, apay ngay asaan mo nakadwa ni Rachel ang nagawid. Inuray na pa'y ni uncle na, nanang. Sino nga uncle na? Diyan nga trabaho iti kapitol. Kasta ka day. Mabainak mo nga nagpauray kan kuana. Sana bale, no sigurado lakit di amaala ka. Mangnamnama nanang. Qualified ak mo ti position. Kompleto mo't dagiti requirements ko. Kat ni Rachel ngay. Awan to pa'y awit na uray may sala a papeles. Ay na anak ko, kasta talaga numalakas ka ako nada. Madandanaga Taapay. Mga no sa anak amaala. Mano na daras ang nagsubli-subli ni Debreja Kapitolyo, nanang? Kaano ayaday jay? Agmakabulanan, nanang. Kasta ka day. Ang aging gaita, awan pa'y ti damag, no naalan ni Debra wano saan. Ay katawagan danto ka no. Style dalang dayta. Apay nga minanapan nag-apply dita ni Debra. Palakasan dita. Nagrigat lakit ayat ni agluto iti banana kyo. Ay, nasinitak manan. Debra, Oh, Rachel. lakom day ta banana kyo. Wan, pagururayak man ti awag ko iti kapitolyo. Sika ngay, nagapwam. Dito kapitulyo, Anya tinaramid mo dita? nangrugi ako na nagtrabaho. Ha? Kaano pa'y? Makalawasan Imbak ka pa'y. Apay, awan pa'y awag mo? Awan pa'y mo't. Ngam sana bale. Agurayak laptan. Adan tumat laang siguro. Sumardeng ka nanak ko. Talaga la siguro asaan aparakan ka day di at trabaho. Kinompletok mo't amin a requirements. Ngamapay sa anak ka naala. Adan tulat ta opening asabali. Anya teleserida ito'y? Ay, kunak nagbuyak iti teleserya. Ay unay kan ay anak ko tamang surdo ka pay. Agtrap-trabaho kaya man ni Rachel J. Kapitolyo. Agtalnakan ko naknay. Dakkaladagos ti sweldo na. Ay, sa balya talaga ti malakas. Kan adda kapit na ako nada. Hustaw, di mon kantsawan ti kabsat mo. Ay, sorry ading masaksaktan ka gayam. Ibagbagak lang tinamwak. Ay naharabi nanak ko. Anya ayaday ta computer mo. Dayto inyawid ko a paperworks, nanang. Nagsapa ka lang arudan asumrag. Ag overtime ka pay. Iyawid mo pa iladay ta trabaho.
Wan nanang, kasapulan ngamin. Nagbasit pa iti sweldom. Anos laeng. Kita man ni insan mo, Rachel. Patugaw-tugaw laeng ka no iti opisina da. Agsweldo iti 20,000. Imbag ata na alay di Kapitolyo. Idinto tasi ka, agan anemic kan iti kapupuyat mo. Ang manulaang ti sweldom. Di pa'y umanay nga igatang mo iti vitamins mo. Nanang, ibagaman ka ni Manong ta itulod na kiti opisina. Katsikan ati mangibaga. Adun to manan asa una. Ay, Efrain, itulod mo kanuman da ito'y adem iti opisina da. Apay, sumrag ka agad nagpigsa tito daw. Sumrekak, Manong. Agi submitak namin iti report ko kani sir. Ay, unay kati kinagagat mo na yadeng. Manulang matiswildom. Itulod mo kiteng tawan ti pagluganan na. Sa payawan gasolina, di tricycle ka. Ay katsikapay laeng ti makaammo Agbayad to, intun mo mato ti sweldo na. Awan latam mo kon. Adto iti na-accomplish ko a report, sir. Naurnos ti filing mo. Uwan, sir. Talaga pinagpuyatak dayta. Kan oray agbagbagyo, simrek kalata. Kasapulan ngamin ang mai-submit ko dagita, sir. Good job. Thank you, sir. Agyaman nak dito reports mo. Talaga ka sa pulak da ito'y para iti board meeting mi intun biga. Thank you, Uncle. Imay nakdinagas iya opisina. Kaya't ka nga minakasarita. May papanitian niya. Ada na idanon kanya kakanayon ka amala daw. Ada pa'y makakitkita kan ka nga ag-Facebook ka lang. Saan lang matasyak na Facebook? Ado kami. Di mo tuladen dagiti kakasta. Siya, nadanon ko ti kastoy a posisyon ko. Gaputa na sa etak nga agtrabaho. Di mo kumapirjen, tinagan mo. Debra, Ne, Rachel, papanam? ag-shopping. Awan trabaho? Nakatime ina. Anya, naka-time in ka nga mapangag shopping? Ay, imbag man tapa shopping ka laang nga. Huy, apay ang naggutong kamatan. Ay, malaksid nga min iti office work ko, adapay field work ko. Siyag. Agtrabaho akman wano saan. Agseldo aklatan. Imbag man? Ay na, head of office ngamin ti uncle ko. Ay, wan nga rod. Ay, sige panawan kanta ni. Agap apuraak. Okay. Efren, riingam man ni ating mo tanay aldawan. Maladawan iti trabaho na. Disturbo iti panagkapek. Ingkari ingunan. Tanay na isagana kung ti pamigatan. Mangan pa'y sakbay asumrag. Kunak man no sana maladla daw nga agring data. Nauma siguro nanang. Paiman. Libra! Agring ka kano diton! Aldawan! Sana ka sumrok, Manong. Ha? Agresign ka nga minin ha. Nakapsutak nga rod. Sana ka makabangon. Oh, makitam data. Agikat ka nga minin iti data trabaho. Uncle, Sumarag ka dito yung opisina. makapasuron? Anya ti mapaspasamak. Inikanta kiti memo. Kabarbaro ka pa ilang gamadan memom. Basahin niyo. Kanayon ka amala daw ken adun ti absent mo. Sagat matiltiliwanda ka sa balitar aramidem. Anya ti aramidok, Uncle. Ay na Rachel, binalaagang kay din. Ngam inaramid mo manen. Ada ka mat, di nakbaybayan. Rachel, Syakit din ti kalabanan dagita kasipsip. tanya ko mati maitulong ko ken ka. Uncle, sana mabalin ang baybay anak. Rachel, inserrak ka dito'y Kapitolyo. Uray no amok, amas ad-adupay dagiti qualified nga mitisika.
Namnama ka maaramid mo itinasaya ti trabahom. Ang anya da ito nga aramidam. Uncle, Anya pa iti rupak ita nga iparang ko. Uncle. Siyak ti nakababain ditoy, Rachel. Saan asika? Ikarigatak ti sumrat, nanang. Uray maululaw ka, anak ko. Kabailak da ito'y. Ay, una yan, ti kinaanos mo. Adang amin ni Sir Inton madamdama, nanang. Imbag kumamat no makita ti management dagita nga aramidam. Dagiti sakripisyom. Naimbag ta nakita ka magmag na. Papanam ka di Debra. Dita office, sir. Ay na, si kalakumantin sir ko ididya Kapitolyo. Sir? Awanin ni Rachel. Naikat. Ay, sayang man. Wen nga rod. Ado ti kalukuan ngay naramid na. Idinto ta ka barbarupay laeng. Sayang at talaga. Makita kan kakat na anos ka. Itultuloy mo day ta, ha? Agbaligi ka. When, sir? Sa dino itayan ti opisina yo? Dito yan, sir. Agyaman tayong lugandak. Kan regards ka ni Rachel. Nalpasan ti meeting ti board. Kat may sa kadagiti na pagsasaritaan mi, ti status dagiti staff. Kasta ka di, sir? Ti status mo, Sir? you deserve a promotion, Debra. Talaga, sir? Yes. Agyamanak, sir. Congratulations, Debra. Thank you, sir. Ay na, maragsakan akta na ipromote ka, anak ko. Wan, nanang. Nagbuka matlangan dagiti ado arigat ko. Anya dyan ang agaw? Tagtagay na pagsamad. Asino tinay-promote? Asino kumapay ngay? Siyempre, ni ading mo ah. Anya? Naklakit din nagpatingga ka laing nga encoder. Saan mat nga agnanayon, manong? Makitkita mo't dagiti sakripisyo. Ay kat, congrats nga ro dading. Ibagam lahang no itulod ka. Si dadanak amang itulod kan ka. Uray inal daw. Iti day ti abiyag. No naanos ka, apitam tumatla ang tibo nga dayta a kinaanos mo. Amin a kinaimbag nga ingkaaramidan, adda ibo nga na a kinaimbag tumatlaang. San man nga ita, ngam addan to panawan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.